kuvele kwacaca ukuthi inzondo nekungathanzani kwemindeni kuyindvo leyayo lasta sikhathi lesithe kulomhlaba lesiphila kuwo. Taung Child ukhala ngagogo wakhe lulandze umntukulu ngale eMozambique kuthiwa leli jaha linemkhutshana wekuthi lisebenzise imicaliselo ya Taung Child lifaka phakathi ma-BVD. Nako ke atikhulumele. Sichazele la kwento njani? Mani ngitsite nilandza mtukulu wami le Mozambique kana 3 weeks ivela hleli nanjeni. Nanti neplaza nathi nabuya mani. Ngimthola sekujubela intindlebe mtukulu wami nathi utayendekalani kahle kahle mani. Makachaze yathi nenzaba. Awuchaze futhi kwento njani Taunga? Sho ukuthi igogo la ulonze umtukulu wakhe eMaputo. Sho ukuthi akagcizi iviki lomtukulu wakhe ala. Ngicela usonzele tana le. Angitsemendlebe lwe mamfona yebo uthi lwe angitsemendlebe lwe angitsemendlebe wabona nanje sokuthi lona bekahlala la ekhaya la ufike la akana ma-BVD so mina ngina 3 ma-BVD ngimtshelile ukuthi okay angagcuki notami ngoba ngigcoka wona manje nasola akalaleli sokuthi khona lilanga bekusekusele 2 ngicwe 1 ekuseni ukuthi ngigcwale intsambama mangibuya ngisho ukuthi le 1 ugcukile and mangithi ngabuka unetindlebe sho indlebe takhe athisebenzi so ngabona ukuthi ngcono ngidijube ngoba kuyafana.